homage, meaning special honor and respect shown publicly. And gin mati ye enum. Tila dit ma chel maklunye ne o chan hitla. Umira chak bot in la dit pitij my timo lo koma kom Daniel Soca keribiri kom put po o chan Daniel ye mi jalo karne pitij ma tek mi ne Dr. Daniel Soca kina ni kikelo kom kina Nairobi dano weng no lingo widano chungo dano mo kana tika ko mo kana tika tele ento chan bukatu wo luno chan itla and commonly creating content TikTok pole YouTube beti ento pole mi TikTok nyingi hitman YouTube tin matek ilo pacho kerebedi kom liel pupu o ento I can confirm ni dong tie iyo dong kom liel ti e ambulance ambulance pa amere and benechwala ikom the next homage ma amere paying to MP amere mi yele matek mi neno ni ambulance ma migi kibena chilling my career utiu mi konyo ke lokom Dr. Daniel Soca ki i Kenya kidong bene minister riem foj madit cherburi pe yele matek pe jinma yen itimo me chon warga ma mete ma tiego lokum documents mukande wengo eni konyo reducing killing minero ni como o kidong dan wengo berka kumu a group ma creating me condolences so far coach pertek that's a very big thing ma unutimo uber diere just purely diere ma pat ki eno ni pere foch ken ena ye tika enni mano ko kom wuri choli Soca no tika o kidong bariol program kel mabu beru kene foy ko